I nderuar Ministër Spasovski, i nderuar Ministër Mustafa, i nderuar Zëvendësministër Nuhiu, të dashur miq edhe koleg. Почитуван министер Спасовски, почитуван министер Мустафа, почитуван заменик министерот господин Нухиu, почитувани колеги и присутни. Në rast të parë, më lejoni t'ju falenderoj për ftesën tuaj për qenë e pranishme në këtë stërvitje të përbashkët të forcave speciale të tre vendeve tona dhe t'ju përgëzoj për profesionalizmin e treguar gjatë këtij demonstrimi djemve të këtyre njësive speciale. На почетокот дозволете ми да ви заблагодарам на поканата за да учествувам на оваа заедничка вежба на специјалните единици на нашите три држави и да честитам на покажаната професионалност во текот на оваа показна на дечките кои учествуваа во неа. Unë mendoj në fakt se sot është dita e tyre. Јас мислам дека е денес нивниот ден. Bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë të vitet e fundit është intensifikuar shumë, kjo dhe në kuadër të proceseve integruese të tre vendeve tona në Bashkimin Evropian. Регионалната соработка во областа на безбедноста е интензивирана последниве години и истата се должи на интеграцијските процеси на нашите три земји во Европска Унија. Fenomenet kriminale, si që janë trafiku i lëndëve narkotike, trafikimi i qenieve njerëzore dhe terrorizmi, e kanë humbur dimensionin e tyre lokal dhe tashmë kanë marrë një projekcion gjithnjë më global. Ndaj dhe bashkëpunimi shumamshëm ndërmjet institucioneve policore mbetet një sfidë e rëndësishme për ne. Криминалните појави, како што се недозволена трговија со наркотици, трговија со луѓе и тероризмот, ги имаат надминато локалните димензии и сега заземале една глобална проекција, со што и соработката помеѓу нашите полиции останува значаен предизвик за нас. Në këtë kuadër, mendoj se bashkëpunimi dhe angazhimi ynë në të gjitha nivelet, në të ardhmen, duhet të jetë gjithmonë e më intensiv dhe akoma më konkret, me qëllim zhvillimin e projekteve të përbashkëta në luftën kundër këtyre fenomeneve. Во однос на ова, сметам дека нашата посветеност и соработка на сите нивоа во иднина треба да биде се поинтензивна и поконкретна во борба против овие појави. Jam optimiste se ky bashkëpunim do të vijojë të intensifikohet edhe më shumë, duke përdorur si instrumentat e bashkëpunimit dypalësh, sikurse janë marrëveshjet dypalëshe që shtetet tona kanë nënshkruar në fushën e sigurisë. Јас сум оптимист дека оваа соработка ќе продолжи да се интензивира уште повеќе, употребувајќи ги алатките и инструментите за билатерална соработка, како што се билатералните договори од областа на безбедноста, por ashtu dhe instrumentat shumë palësh të bashkëpunimit rajonal. Така и инструментите за мултилатерална соработка, регионална соработка. Në këtë kontekst, dua të vlerësoj bashkëpunimin e shteteve të rajonit në kuadër të iniciativave rajonale, si Police Cooperation Convention for Southeast Europe. Во контекст на ова сакам да истакнам соработката на земјите од регионот во рамки на како што се регионални иницијативи, Police Cooperation Convention for Southeast Europe, Southeast Europe Police Chiefs Association, Асоцијација на шефови на полиција од Југоисточна Европа, Integrative Internal Security Governance Initiative, Иницијатива за интегрирано управување со внатрешна безбедност, Migration Asylum Refugees Regional Initiative, Регионална иницијатива за миграција, азил и бегалци, por edhe të tjera. И други. Uroj që edhe Republika Kosovës të jetë së shpejti pjesë të gjitha këtyre iniciativave rajonale, pasi sikurse e përmenda dhe më sipër, pa një bashkëpunim rajonal nuk mund të kemi sukses në luftën kundër krimit të organizuar. Посакувам и Република Косово во скоро време да биде дел од на сите овие регионални иницијативи, бидејќи, како што кажав претходно, без регионална соработка не можеме да бидеме успешни во борбата против организиран криминал. Dëshiroj t'ju garantoj se Shqipëria ka qenë dhe do të vazhdojë të mbetet e interesuar për rritjen e partneritetit dhe bashkëpunimit rajonal, dhe se tek policia e shtetit shqiptar do të gjeni kurdoherë një partner të sigurt. Ве уверувам дека Република Албанија била и ќе продолжи да биде заинтересирана за проширување на партнерството и регионалната соработка. И во полицијата на Албанија секогаш ќе најдете сигурен партнер.
Në mbyllje të fjalës time, dëshiroj të falenderoj në mënyrë të veçantë Ministrin e Brendshëm të Maqedonisë, zotin Spasovski. На крај на мојот говор, посебно би сакала да се заблагодарам на министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, Që bëri të mundur këtë iniciativë, што ја овозможи оваа иницијатива, e cila shpresoj të kthehet në një traditë. Faleminderit. што се надевам ќе прерасне во една традиција. Ви благодарам.